kum tam tak liam ta tang khan kuwa hi zo na thlak ten kan aina sat em te zinga thil pakhat chu ani ome dor tin deuh thowa leitura omem ni ti mai tura tam ania ma se kuwara hi kan tak satan hian eng chi ange ani kan thelo thin nangin israel kuwara hian alkaloid a oma ara chumi na ai chuan ataksa adrenaline pechuakin nuam ti na riau boruak zang khaina eng emote apek pha thina hei hi mitam takin an ei chan po ani bok ma se drugs le thil dang ang bokin taksa ngong na sa tak anaya chu chu mu mai ani fo thin World Health Organization chuan kuwara hi carcinogena an classifier hei hian taksa cancer asiam thayani mun tam taka zirmi tam taktena anzia mu tur oma kale chodota cancer nanna asiamani kuwara hian kale muide chu atisena ek tepo atisen thai boka hei hian kefen le to boko angin mihringa danglamna a hlen thaya chutiang chein chian na tam tak a hlen thai bok ani nau pai lai le nute pelai tante alo oma kuwara hian central nervous system akhoya hei hi nau pai lai tan alo om thaya tin kuwara a chemical ho om tak tak te chu nu nute tu ya chuakin nau te tan alo om thai bok ani chu mai ba ka hera hian lungphu ati muang thaya hei hi lungphu muang nei sa te tan boina thlen tu ani thai lung thalo nei te tan lungphu chol nei na din mun ati sang le bok ani hera hian na chi rang rang mi hringa a thlen thaya chung te chu hanin nan na te hange te ania khorea phei chuan ka cancer a hlen thai bok ani tin chuap hi a khoi boka chuapa tui ati tam thaya hei hi chuap nan nei abikin asma ni te tan din mun ati che thai hle ani chumai baka metabolic syndrome ti hi a hlen thai boka tin thau uchuak na pe in pumpui long nei te tan a hla om em boka pumpui long hi ati zual thai ani hei lo po hin na chi rang rang mihringa hlen thai ani a thil lo om tak ani hetiang hian mihring tan chiana tam tak hlen thai tu ani a mun le ma ati moi lova ti sak hol ati chia nun tan thil thalo ani a itan hrisel na ti kiam tu ani po